Shubor nakaslem jong Nongstoin Hima. Deputy Chief Executive Member jong Khadc Hills Administrative Council ubak penishangan NCM haka arpulai tarik benai naitung arja arpesau ulawan ban Jurip yaka office trikam jong District Council Code Nongstoin nak bentaban penklan syuk-syuk yaka rukam trikam kejongka na lor ki weipat ki kam haka bede bat ka professional tax bat ru ban penpha bat penitanat syuk-syuk yaki jaka trikam jong ka council ubak penishangan NCM habakran hakilat pathai kubor haka ni jingwan Jurip ulai thu baka District Council Code Nongstoin kalau sedang bantri kam nudu usnam arja arpuai hadian balabu ik magistrate haman ke district headquarter balas nguthu bamenta la kumba Arspah tam ki case la Shim hakani ka kod bat kumba arpusan Tylli AA hakashisngi ulaong baka jingwan jong u ban Jurip kalong ban pet ya ke jingbet jingbyang jong ki kamra trikam kum ka court room bat kiwe bat ulaong ru bahak bede bat kinong trai kadon kam ban nang pen klan shu knang ban pensuk ya ka kod bat na katanat jong ka tax ulai thuru baka jingdon jong ki court ka council haki district kalapun kham stat shibun yaki case bat kumbalong menchwa baka don tang hashilong ka kham shitom ban pendap yaki babun ki case hakani gasngi ka ba deputy CM ka KHADC ulawan ban Jurip ladon langru ka kong V Mauli judicial magistrate first class subordinate district council court Khadc Hills Nongstoin ka kong SB Light Thma judge ka KHADC uba MG Nongse superintendent of professional tax Nongstoin bat kiwe ki officer jong ka council Judge dong ka Khadc Hills Masih Council pengurai Hima officer di po law department menjuru na po CUD iwan kang ne po Nongstoin na benda bang Jurip ki don kam yung kapur bat menjuru juga tax ni sampai TV by kapur ke jumnya hangne ka function na semua jar koi din bagla oh ini magistrate aman lagi district headquarter baru mga suto menta na kong ini magistrate kami ba ikes ko yung Arspah tam ni kabut perde lagu ngunu ya haban Shim ya ako at semua kes tiga juan ni hande long na ban pe ke jing dom kam ni dik di kamera trikam ka court room bat kiwe Kumjuru aja ini berki Nongstoin, idon kam di ban kam tentang susu hendak, nang bahkan pensuk nang tentang put, kumjuru mereka tax kita. Idon kam ban berhai kan ini kompon, nama idon kam penhang nang bahkan pensuk ini macam ini. Ini bangga don ye kiko dah mana lagi di sini headquarter, nompo amukorot bah Nongstoin. Ngai ga khamrat gera ayap shibun ban kristel dikis kumulong menshwa bangidon tang hasilom tekan kham shitom bi hendiat ban dispose babon dikis tementa hadin bangila bu egidi magistrate man lagi district headquarter ngai ga kham stat bah tementa ko mo piang idon Arspah di man ga sini Shim al pusat Tylli kamu somehow rastet ka te kashilom ba hini hendiat si nagaleng babun ki criminal cases killing of the 6th section court don ka tawali gim referral shu shaka district council court te kanero in bansenin hapan discuss about to lawyer doing na po yung second court kung ban take up la do kami kita hari bawa digi civil criminal case